Asikubingelele mbukana KZN TV sikwamukela uhlelo lethu namhlanje lwengqikithi igama lami nguNokuthula Mabika Mthethwa bukela uhlelo la sithi khona isuka kuphi lento suke sihlele nje sithi ake sifundisane ngezwi likaNkuluNkulu ake sifundisane ngenkolo nokuhlukahlukana ke kwezinkolo sifundeke nokwamukelana ngendlela umuntu akhethe ngayo empilweni kodwa ke namhlanje sibuyile futhi nesinye isihloko sikhuluma ngomuntu esesonweni ngomuntu engekho esonweni uNkulunkulu umbuka kanjani umuntu phenduka ukuzalwa kabusha izona izinto esoke sithi kuyithinta kabanzi namhlanje sibona ukuthi kukhona yini esingakwazi kufunde kulezo zinto lezo kwakho ukuthi 035 7898855 nokuthula emad1kzntv.co.za office kuba ingxenye yenhlelo zethu. Kanti mbona KZN TV angihambi ngedwa namhlanje ngingasenza nobani ke isihloko mangeke ngize ngithola befundisa bazothi ake sichaze indaba yomuntu umuntu simbone sesesonweni ubani umuntu simbone sethi sengifuna ukuphenduka sengifuna ukuqala kabusha ubani nanokuthi uqala kabusha kuze kube kangaki ke mfundisi empilweni ulokhu wona uqale kabusha uwona uqala kabusha but mhlambe before singenelele nje isihloko sethu sanamhlanje kuyona sona sokhuluma ngaso ngifisa ke simcaze umuntu simthola ukuthi ubani umuntu uNkulunkulu ukuthi usengaze amnake kangaka asikubingelela sikwamukele mfundisi. Ngiyabingelela ngiyabonga kakhulu Mamthethwa ukuba ngibe khona la ngiyubaba uZulu I am Zulu ngisuka Phongolo ebandleni le Full Gospel Church of God in Southern Africa. Asiye kule ndaba yakho ukuthi ubani umuntu ukuthi usengaze amnake kangaka uNkulunkulu amnake kangaka umuntu uNkulunkulu uyamthanda uyisidalwa asithandayo kunazo zonke izidalwa uNkulunkulu aye eyidalile yini ngisho kanjalo ukuthi izwi likaNkulunkulu lithi wathi uNkulunkulu mayesezokwenza umuntu wabiza ubuthathu bakho emunye wabezwe imithi kwahlalwa umhlangano wathi asenze umuntu ngomfanekiso wethu asifuze ngamanye amazwi umuntu uyisidalwa kuNkulunkulu esibalulekile ngoba uNkulunkulu wathi asenzeni umuntu asifuze ngomfanekiso wethu asifuze ngamanye amazwi umuntu ucishe afane naye uNkulunkulu kusho ukuthi uNkulunkulu umuntu uyamthanda kakhulu ingakho kwathi noma umuntu ewele esonweni njengoba sifunda kuGenesis ukuthi umuntu wawele esonweni wakhohliswa owesifazane waze wathatha isithelo okwakuthiwa singadliwa wawusinika nomyeni wakhe noma nendoda yakhe emva kwalokho bazibona sebehambaze kusho ukuthi baphambuka emthethweni kaNkulunkulu bawa bawele esonweni kodwa uNkulunkulu akakhathalanga ukubalandela ngoba uNkulunkulu umuntu uyamthanda uyinto ebalulekile nezigugu elikhulu kuye. Ngiyakhumbula ukuthi uNkulunkulu mayese bafika laphana esebafica ensimini saEden bengasesikho lokhu abashiye beyikho wase baqalekisa. Yebo uNkulunkulu wabaxosha futhi. Yebo uNkulunkulu wabaqalekisa wabaxosha kodwa kwakungemnandi ukuba akwenze lokho ngenxa yokuthi wayekwenza esidalweni noma ezidalweni ayithandayo kakhulu kusho ukuthi uNkulunkulu waphoqeka ukuthi akwenze lokho njengoba uNkulunkulu umuntu olungileyo uNkulunkulu umuntu ongcwele uNkulunkulu akahambisani nokubi uNkulunkulu akahambisani nesono kwakuphoqa kumphoqa ukuthi uNkulunkulu akabaxoshe ensimini yaseEden kodwa okwakungasho ukuthi uthando abathanda ngalo seliphelile uthando ayebathanda ngalo lwaliqhubeka noma ebaxoshile ethi abasuke ingakho wayeqhubeka ebalandelela kuthiwa ngesikhathi esebaxoshile ensimini kanti ngesikhathi ebafica ensimini ubafice sebezenzele intwanyana zokuba bavikele ukuthi bahambaze uNkulunkulu wenza indlela elungileyo ukuthi abulale isilwane esithile ababhinqise isikhumba usho ukuthi lokho kwakuvele kuukulunga kwakhe uNkulunkulu ekhombisa ukuthi uNkulunkulu ulungile kangakanani nokuthi ubathanda kangakanani abantu ngalokho kwathi noma ebaxoshile bakhiphile ensimini yaseEden kodwa uthando lwakhe lwalokhu lulukhulu ebalandelile efuna ukwazi ukuthi baqhubeka kanjani impilo yabo injani phambi kwakhe. Mfundisi mhlawumbe nje ukungixobelele lana ngolwazi kakhulukazi kule yesiqalekiso uNkulunkulu asibeka phezulu komuntu. Ngiyakhumbula ukuthi kowesifazane wabe ukuthi uzozala kabuhlungu and sasakubona namanje lokho mfundisi kwenzeke ukuthi indlela umuntu wesifazane azala ngayo ayimnandi neze waphinde wabeka kowesilisa ukuthi
uzodlitha ukuthi uzakhe Yebo, correct me mangirong umfundisi Yebo. well sisakubona kwabanye abafuna ukudlitha ukuthi uzabo kanjalo nenyoka wayiqalekisa ngendlela yokuthi izohamba kanjani ithini lento iyeyiqalekisa umfundisi izathu esenza ukuthi ngiyibuzele ekutheni nginakho ukuthi sasibuyisene noNkulunkulu nginakho ukuthi esonweni esasenza sesibuyisene noNkulunkulu noma uNkulunkulu sesixolele anginayo indlela yokukubeka kodwa isiqalekisa sibeka kithina sisakhona mhlawumbe ungangicobelela lapho Ngingakucobelela mhlambe ukuphendula ngqo umbuzo wakho angithi ngesikhathi umuntu ewele sonweni kusho ukuthi lento yafana nokuthi umuntu uyaxabana noNkulunkulu ngoba weqa umiyalo uNkulunkulu ayinikeze wona kusho ukuthi kwafana nokuthi ke manje uxabene noNkulunkulu uNkulunkulu wahlukana vele naye ngoba kwakusho lokho ukuthi uNkulunkulu amkhiphe endaweni abekade embeke kuyo kusho ukuthi ngesikhathi emkhiphela ngaphandle lento isisho ukuthi kusho ukuthi phakathi komuntu noNkulunkulu sekube khona ukungaboni ngendlela eyodwa ngoba umuntu akasazenzanga zonke izinto uNkulunkulu abekade the akazenze emva kwalokho kusho ukuthi vele kwazenzakalela ukuthi kube khona ukunqamuka kobudlelwano phakathi komuntu noNkulunkulu ngoba umuntu noNkulunkulu kwakukhona into emxhumanisayo umuntu noNkulunkulu into eyixhumanisa umuntu noNkulunkulu iyayenza uNkulunkulu iseyodwa indoda uAdam ukubuyela nje kancane emuva uNkulunkulu lithi izwi likaNkulunkulu wayevama ukuza njalo ngokuphola kwelanga azomhlola azohlala naye mhlambe babexoxa sazi ukuthi babexoxana kodwa ukungena kwesono ngesikhathi umuntu esewele esonweni kwaqala into yokuthi athi mayithu uyafika uNkulunkulu ngesikhathi abejwayele ukufika ngaso athola ukuthi umuntu akamtholi endaweni lapho kade ejwayele ukuba amfice khona kwaze kwadingeka ukuthi uNkulunkulu amemeze ukuthi uphi na kwavela ke kuAdam ememeza esesabela kwenye indawo esethi uhambaze uNkulunkulu wambuza ukuthi hawu uzwe ngobani wena ukuthi uhambaze kushuthi udlile emthini engithe ungadli kuona ushuthi ke kusukela lapho ke kwaba khona ukuhlukana phakathi komuntu noNkulunkulu angazi ukuthi ngizoyichaza kanjani le ndaba kodwa ngifuna ukuthi kwenaba kancane singakaqhubekeli phambili kushuthi ubuNkulunkulu bukaNkulunkulu babu kumuntu umuntu wayenokuxhumana noNkulunkulu ngendlela yokuthi inkazimulo kaNkulunkulu yayimfihlile umuntu engakwazi ukubona ubuze bakhe kodwa ngesikhathi umuntu ewele esonweni kusuke inkazimulo kaNkulunkulu kumuntu kwavula leka amehlo kushuthi ububi noma ubuze bomuntu bavela obala manje ngoba sekusuke inkazimulo sekusuke ubudlelwane uNkulunkulu kade benzile nomuntu emva kwalokho ke isiqalekiso leso sibuzile obuzile ukuthi isiqalekiso kuqhubeka kanjani sisekhona noma asisekho kushuthi saqhubeka isiqalekiso saba khona kwaze kwadingeka ukuthi uNkulunkulu ubelokho ezama ngendlela ezehlukeneyo ngoba njoba ezama endulo ngabapriesti ezama ngemihlatshelo ngazo zonke lezi zinto ezazenziwa wayezama khona uNkulunkulu ukubuyelana buyasondelane nomuntu kodwa kwasho ukuthi lezo zinto aziwenzi umsebenzi opheleleyo kwaze kwadingeka ukuthi uNkulunkulu abe nesinye isixazululo sokuthi akathumele indodana yakhe ezelwe yodwa uJesu ize emhlabeni yona iza kanjani iza isizokwehluka kuyo yonke leminikelo ebikade yenziwa yezimbuzi nezimvu njalo namathole isizokwehluka yona ngoba igazi lendodana yakhe mase lichitheka esiphambanweni selizobuyisela umuntu kuleya ndawo uNkulunkulu ayembeke kuyo uma umuntu ebuyela kuNkulunkulu ezinikela kuJesu kusho ukuthi ke kubuyela impilo leya ya uNkulunkulu ayenzile nomuntu mfundisi ngiyabonga kakhulu mfundisi ngalokho but ngifuna ukuphinde ngibuyele la endabeni yesiqalekiso ukuthi uma sesibuyelene noNkulunkulu sesixolelene sekufa indodana yimi nje ngingakholwa ngiyibuzele lo akufanele ningabe mhlawumbe umuntu useteta kangconywana kunalebuhlungu cha angeke kujike lokho mama nanokuthi angithi ensimini bingekho lento okudlitha ukuthi manje amadoda asengena ngaphansi kweyimayini uyabona akufanele ngathi kuba ngconywana
ngicabanga ukuthi ake sithi kancane ukuhlehla kancane Yeah. sithi uNkulunkulu akajiki Sure. uyazi ukuthi uNkulunkulu into Yeah. asuke eyishilo nayikhulumile indlela uNkulunkulu umuntu ayemthanda ngayo kube kuthiwa uyajika uNkulunkulu wayengeke amkhiphe ensimini yaseEdeni kodwa njengoba emkhiphile nje ukuthi uNkulunkulu mayithe into ayingenzeki ufuna leyo nto ingenzeki ngakho isiqalekiso njoba aye sesikhiphile akusekho lutho lingabuyele emuva yonke into uNkulunkulu ayishoyo inyoka izoqhubeka ihambe ngesisu owesifazana uzoqhubeka abelethe kanzima indoda izoqhubeka futhi idlithuthuzayo ngoba angeke kusajika lutho kuleya nto uNkulunkulu akhipha ngayo isijeziso ngenxa yokuthi baweqile umthetho abe ebanike wona. Qedile mfundisi. Ngivumela mfundisi ukuthi ngiyitolo masibuya bese siyayiqedela le ndaba. Amen. Mbona mKZN TV hlena mfundisi namhlanje siyayitolo siyabuya. Asibene sikwamukela umwana KZN TV usabukela uhlelo lengqikithi sikhuluma ngayo le ndaba yokuzalwa kabusha abanye bathi mawusubhabhadisiwe so sekuphelile abanye bathi fanele uvume isono ukuze ubuyele enkosini but umbuzo omkhulu kakhulu ukuthi kanti umuntu ubani uNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu usengaze mnake amlandele kangaka sibona umuntu ona ensimini yaseEden kodwa uNkulunkulu wenza indlela zokuthi abuyisane nomuntu noma semkhiphile futhi ensimini yaseEden ndaba ezithi sibona uNkulunkulu esalandelela ngisho umuntu esengaphandle ngizibona ndaba ezithi ukuthi khona ivesi obusafisa ukusifundela zona ngaphambi kokuthi siqhubeke. Yebo mama umthetho bengicela ukufunda nanti ivesi elikunumber 13 ku chapter 5 kwabaseRoma lona elifundeka kanje lithi ngokuba isono sasikhona ezweni kungabikho umthetho kepha isono asibalelwa ungekho umthetho nokho ukufa kwabusa kusukela kuAdam kwaze kwaba kuMose naphezulu kwabangunanga ngendlela yeseqo sika Adam oyisifanekiso sakhe obeza kuza kusho ukuthi bengifuna ke ukugcizelela ngaleli vesi ukuthi uAdam ngesikhathi ona wona uAdam lapha ensimini yaseEden noEva umkakhe kwaze kwaba nalesi siqalekiso esaba khona lesi siqalekiso saba khona uNkulunkulu wasisho kulabo abantu ababili kulo wesilisa nalo wesifazane nalenyoka kodwa sibona leso siqalekiso siyaqhubeka nakubantu ababengekho ngaleso sikhathi lesi siqalekiso sishiyo owesifazane usabeletha kanzima njengoba kwashiwo khishwa lesi siqalekiso kulo wesifazane owaye uEva indoda isasebenza kanzima isadla ithukuthuzayo kodwa noma iyayingekho ngesikhathi kuqalekiswa uAdam kusho ukuthi isiqalekiso lesiya siyehlela kuwo wonke umuntu ngamanye amazwi ukona uAdam ona ngakho kwehlela kuwo wonke omunye umuntu ozolandela abe khona emva kwaAdam until kuze kufike umusa uNkulunkulu awuthumela ngesipho esinguKristu uJesu lapho mhlambe angazi mama umthetho noma ngingaqhubeka yini ngikhulume kakhulu ngize ngifinyelele kule ndaba engifuna ukukhuluma ngayo vele kakhulu kusho ukuthi kwaze kwafika la kulethwa khona uJesu emhlabeni uJesu ulethwa emhlabeni ukuthi azoba isixazululo ke manje kuthi lesi siqalekiso esakhulunywa uNkulunkulu kulabo abaseqaleni uNkulunkulu enze indlela entsha angabuyelana ngayo nabantu noma isiqalekiso leso singeke sisariveseka kodwa kube khona indlela uNkulunkulu abuyelana ngayo futhi nomuntu. Mfundisi mhlambe ngaphambi ukuthi siqhubeke ngifuna nje just ukubuza kancane kuleli vesi obukade ulusho manje uthi uNkulunkulu wathumela uJesu ukuthi azoba umxazululi phakathi komuntu noNkulunkulu. Yebo. Right? Yebo ngoba uNkulunkulu angithi umuntu kushuthi njengoba ebekade lokho exabene noNkulunkulu uNkulunkulu uzenzile indlela ngeke ngakhuluma phambili uzenzile indlela zokubuyisana nomuntu kwasho ukuthi azifike ezingeni uNkulunkulu afuna kuze kube kulo ngoba uNkulunkulu empeleni ubefuna ukusondelana kakhulu nomuntu empeleni uNkulunkulu ubefuna ukuba abe nobudlelwano obukhulu nomuntu kwaze kwadingeka ukuthi ke athumele indodana yakhe uJesu ize emhlabeni
indaba kaJesu ke iyaziwa bakithi akusiko ukuthi ngizoze ngiqale phansi yonke into kodwa uJesu wafika emhlabeni uJesu mayifika emhlabeni ezokwenza umsebenzi uwenzile umsebenzi ngoba wakhulela ngowesifazane kwaba sengathi naye uzalwa njengazo zonke izingane kodwa kukhona lento yokuthi yena akuhlangananga ndoda nowesifazane ngoba uMaria uma ubona umbono wengelosi izomtshela ukuthi uzokhulelwa wabuza umbuzo uthi kanjani ngoba angiyazi indoda kwadingeka ukuthi ingelosi imtshele impendulo ukuthi umoya kaNkuluNkulu uzomsibekela ukushuthi wayezokhulelwa ngezwi likaNkuluNkulu noma ngomoya kaNkuluNkulu emva kwalokho uJesu mayesezelwe uyakhula wenza zonke izinto kodwa into esibekisa kakhulu ngaye sibekisa into yokuthi wayeze njengesixazululo yena akanalo igazi lendoda akanalo ngamanye amazwi akanayo into eyisono esikuye emzimbeni kusho ukuthi uNkulunkulu wabona ukuthi akuze umuntu oqhamuka ezulwini ingakho ethumela indodana yakhe okwakudingeka ukuthi kube yiyo ezoba namandla ekudonsa umuntu esonweni sithola ke indaba ethile encwadini kaJohane umbhaphathizi sithola indaba ethile isahluko sesithathu kusukela nje evesini lokuqala sithola indaba ethile ukuthi enye indoda ethile okuthiwa uNicodemus yahamba ngelinye ilanga yayo attenda intshuma ngoba uJesu wafana nomuntu waba umuntu njengathi njengabantu bonke kangangokuthi babembiza ngomfundisi naye njengoba besibiza ngabafundisi babembiza ngomfundisi wafinyelela lapho khona uJesu eshumayela khona kwaqhabukela kuye le ndoda okuthiwa uNicodemus eyanayo le ndoda ingumuntu omkhulu yayingumfundisi omthetho ngamanye amazwi kushuthi yayingumpriest kushuthi nayo yayindoda eyayiyazi indaba kaNkuluNkulu kodwa yafike yadideka mayifika iattenda intshumayelo uJesu ayishumayela ididwa yini ifica uJesu ukhuluma ngeindaba ezifana nokuthi ikhona into yokuzalwa ngokwesibili manje le ndoda iyadideka ididwa ukuthi umuntu angazalwa kanjani ngokwesibili esemdala na ngicabanga ukuthi le ndoda enye into eyayidida kakhulu iyadidwa ukuthi yayicabanga ukuthi inalo ulwazi futhi yayicabanga ukuthi inawo amandla yayicabanga ukuthi inamagunya athile kodwa yathola uma ifika entshumayeleni kaJesu ifika ithola igunya uJesu akhuluma ngalo elingaphezulu kwegunya yona enalo yadideka ngalento noma ingakhulumanga noJesu ngaleso sikhathi kodwa iyahamba yaphuma njengabo bonke abantu enkonzweni uma kwakusenkonzweni kwadinga ukuthi inyonyobe isiza isinyonyoba manje iza ebusuku izoyibuzisisa indaba yokuthi hayibo ngizwile ukuthi ngumfundisi ovela kuNkulunkulu futhi umuntu engumuntu wasemhlabeni angeke enze lezi zinto ezinjengalezi zinto zenzayo sengiyabona ukuthi uvela kuNkulunkulu kodwa ngididekile ekukhulumeni kwakho wena uthi umuntu angazalwa ngokwesibili kungenzeka kanjani lokho kusho ukuthi yacaca ke lento ukuthi uJesu ufuna ukuletha into entsha empilweni iyale ndoda noma ukhulume into efana nento entsha empilweni yale ndoda le ndoda yafuna ke ukumlalela uJesu wayichaza indaba yokuzalwa ngokusha wathi ngoba umuntu ezelwe ngenyama lokho okuzelwe inyama kuyinyama kodwa okuzelwe ngumoya kungumoya kusho ukuthi umuntu kufanele azalwe ngomoya nangamanzi ekhuluma ke uJesu ngombhaphathizo lempilo yamthusa lo baba lo Nicodemus kodwa wayibona ukuthi ikhona into engcono kunento ayiphetheyo nayaziyo yena mfundisi asiyitolo masibuya sizokhuluma ngayo nje le ndaba yokuzalwa kabusha Bolani KZN TV silena umfundisi indaba ezitha namhlanje kuyena sikhuluma naye sikhuluma ngokuzalwa kabusha sikhuluma ngomuntu nokubaluleka komuntu uNkulunkulu seyitolo siyabuya Asipende sikwamukela Bolani KZN TV sabukela ihlelo lengqikithi sihlena umfundisi indaba ezitha namhlanje kuyena sikhuluma naye sikhuluma ngayo indaba yomuntu nokuzalwa kabusha but seyisuka nayo leqaleni sakhuluma ngendaba yesono nokuthi uAdam noEva baphuma kanjani ensimini yaseEden safika la ekutheni uNkulunkulu esilethela khona uJesu sesilana ke kumuntu manje ukuthi ukuphenduka ukubhabhadiswa ukuzalwa kabusha mhlawumbe ke mfundisi before ngibuze imibuzo yephambili awusichazele kabanzi ngokuzalwa kabusha ukuthi masithi umuntu uzalwa kabusha sisuke sithini Ngiyabonga mama umthetho uma sikhuluma ngokuzalwa kabusha
kwesinye isikhathi kuze ukuthi angifakaze ngami masikhuluma ngokuzalwa kabusha sikhuluma ngomuntu ofana nabantu bonke yeah kodwa okuthe esahamba empilweni wezwa izwi likaNkuluNkulu wahlangana nezwi likaNkuluNkulu lishunyayelwa walizwa la ihlaba inhliziyo yakhe mhlambe njengami bengingumfana ngifana nabanye nje abafana ngenza zonke izinto nami njoba ngiyaphila nginayo yonke into nginemizwa nginayo yonke into kodwa mhla ngithola ukuzwa izwi likaNkuluNkulu ngezwe izwi likaNkuluNkulu ngathatha isinqumo ngasibona isizathu sokuthi uNkulunkulu uyafuna ukukhonzwa kusho ukuthi ukukholwa kuyinto ebalulekile uNkulunkulu uyafuna ukukhonzwa uNkulunkulu uyafuna ukudunyiswa ngayibeka kanjalo kusho ukuthi ngesikhathi ngizinikela bevula ithuba ngizinikela kuJesu ikhona into engayizwa lapha ngiyathanda ukuqalela kulento ngoba mangikhuluma ngokuzalwa kabusha mhlambe ngikhuluma nje ngokweBhayibheli kuphela ngingakhulumi kwenzeke empilweni yami mhlambe kuzongezwakala kwezinye indawo kodwa kuleso sikhathi ngingumfana ogcwele impilo yokuba umfana ngineyinkanuko nginezinto eziningi ezithandwa ngabafana ezenziwa ngabafana kodwa mase ngizwe izwi ngase ngiyibophezela ukuthi cha lento ngifuna ukuyilandela ngifuna ukuyizwa lento ngifuna ukufundiseka ngayo kanti before ngithole indaba yokuyinikela ngithola into enjengombuzo enhlizweni yami ngingakezwe nje ukushunyayela ukuthi umuntu efa uyaphi umuntu ngabe umuntu kuvele kuphele njengaye ngoba abanye babekhuluma bethi umuntu mayefa inyama ibuyela emhlabathini umoya emoyeni kimina kube khona into ephikisanayo ukuthi umoya emoyeni kanjani kusho ukuthi mhlase ngizwa kushunyayelwa kuchazwa izwi likaNkuluNkulu kuchazwa ngombuso kaNkuluNkulu kuchazwa ngekhaya ngentando kaNkuluNkulu noma ngefa lokuphila okuphakade kuchazwa ngokulahlwa kwabantu esihogweni awungathi mina nansi lento kusho ukuthi ngesikhathi nginikela kuJesu ngivuma ukuthi uJesu ngiyamamukela njengenkosi nomsindisi ngase ngifuna ukuyilandelela lento ngesikhathi ngiqhubeka ngilandelela ngezwe kushintsha ingqondo yami ngeza kushintsha imicabango yami ngezwe izinto ebengikade ngiyithanda eqaleni ngezwe ngingaseyithandi sengithanda nansi into yokuphila noNkulunkulu manje lento yokuba ngumzalwane ngayizwa ngiyilangazelela ukuthi ngibe ngumntwana kaNkuluNkulu ngafunda ukuthandaza ngafunda ukuthi mangithandaza ikhona into eyenzakalayo engixhumanisa nendawo engayazi ukuthi ngayibiza ngithi ngixhumana nani kodwa mangiqeda ukuthandaza ungathi khona into engiyitholayo ethile ngesikhathi ngivuma izono zami ngisho khona emthandazweni kwaze kwadingeka ukuthi ezinye ngifune ukuthi ngihlale nothile ngixoxe naye ngimxoxele ukuthi hayi ngake ngenza okuthile nokuthile ingathi kuyangicindezela ukuthi ngake ngenza into angivumile manje mhlawumbe indlela yami ayizokuhamba ukuzalwa kabusha kwazalwa ingqondo yami kabusha kwazalwa imicabango yami kabusha izinto ebengikade ngizicabanga yonke impilo ebengikade ngithanda ukuyiphila yokuqonywa nokwenza izinto njengabo bonke ngingumfana kwaZulu mina lento yokuqonywa into yakithi ngithi lento ngizoyenza ngendlela yonke engithanda ukuyenza ngayo kodwa lento engiyitholileyo yashintsha imicabango yami yashintsha ingqondo yami yashintsha yonke impilo yami sengithanda ukuyichithela phambi kaNkuluNkulu sengithanda ukuyichitha ngihamba inkonzo ngithanda ukuyichitha ngihamba nabantu abakhuluma sengithanda ukulizwa izwi likaNkuluNkulu njalo ukuthi yini izwi likaNkuluNkulu lithini iziphi izinto engifanele ukuqhubeka nokuzenza nengafanelwe ukuzenza ukuzalwa kabusha ileyo nto ukuzalwa kabusha ukushintsha kwempilo umuntu ekade ephila enye impilo kodwa ube simbona umuntu esephila enye impilo mina ngingumfana wasemakhaya njengoba ngisho ngingumfana kwaZulu sithanda induku sasithanda induku sithanda ukulwa sithanda ukuqonywa zintombi sithanda yonke lento yaphuma lento ikhishwa ukuthi khona into entshe efikayo empilweni yami ngamanye amazwi ngafana nomuntu ozalwayo vele ngokusha ngabona izwe nomhlaba sengathi ngomunye umhlaba kwakuDisemba mangisindiswa ngo89 ngabona umhlaba lalisana izulu ngaleyo mnyaka leyo lisana nje ngezikhathi zasehlobo mangiyibona lento yokuthi izulu linile umhlabathi muhle ngalendle wongathi ngomuntu omusha ngempela khona indawo kade ngivalelwe kuyo kodwa sengiphumela emhlabeni yonke into ngabona uthando lukaNkuluNkulu ngabona izinto
izinto ezimangalisayo yashintsha kanjalo impilo angiphindanga ngafuna ukuyophila impilo engangicabanga ukuthi ngizoyiphila kodwa ngaphila leyo mpilo kusukela kuleso sikhathi kuze kube manje. Mfundisi siyabonga. Ngifuna ke mfundisi ukuqhubeka ngiyazi ukuthi mhlambe angisaqhubeki nawe efakazeni bakho kodwa ngifuna ukuqhubeka nawe nabazalwane. Nakho ke nami ngehlelwe isehlo esenjengawe mfundisi ngazalwa kabusha mhlambe ngabhabhadiswa ngaqedwa. Kodwa ngayithola sengibuyela futhi esonweni. Sengihungeka futhi isono futhi. Ngifuna ukubuza ke nami ukuthi ngiphinda kanjani ke mase ngizwa because ngiyabaza ubunandi bakwaJesu. Sengifuna ukuphinde ngibuyele empilweni le engiyaziyo. Ngiphinda kanjani ke lapho ngoba phela sengizaliwe kabusha ngizophinda futhi ngizalwe kabusha. Ukuzama ukuphendula lo mbuzo wakho mama. Indlela yensindiso neyokuzalwa kabusha inde. Futhi umuntu kusuke kungasho ukuthi ngobe sezalwe kabusha njengoba le ndoda yayihluphekile ibuza ukuthi ingabuyela kanjani isindala esiswini sikanina izalo. Kusuke kungasho ukuthi usesusiwe emhlabeni. Ingakho uJesu mayezohamba ku chapter 17 kusukela emavesini vele oqala kuyo yonke nje leyo chapter uJesu uyabakhulekela abafundi bakhe ukhulekela nabakholwayo ukhulekela ukuthi uNkulunkulu akabagcine khona indawo noma amavesi akhuluma kuwo emthandazweni wakhe ethi angikhulekela ukuthi ubasuse ezweni kodwa ngikhulekela ukuthi ubagcine kulo izwe. Kuyenzeka ukuthi ngobude bendlela umuntu ahambe aphazamiseke alimale mhlambe ayithuke sebuyela ezintweni abekade ezenza eqaleni. Kusuke lokho futhi kungasho ukuthi ube nokholo oluncane noma bekunjani kodwa impilo ukuthi kuyaqhutshekwa kuyahanjwa ngoba ngesikhathi siqhubeka sihamba ziyabuya izinto usathane ezokuhlebela ezinye izinto bese buya ngokuthi wena umelana kanjani naye. Izwi kaNkulunkulu lithi melana naye niqinile ekholweni. Uma omunye mhlambe uthola ukuthi ukufikela agileka khona washayeka walimala akasezukophinda ngoba umuntu mayezalwa kabusha kufanele ukuthi azalwe ngamanzi nangomoya. Lokhu ukuthi amanzi ukuyobhabhatiswa vele emanzini amaningi. Lokhu ukuthi ngomoya izinto sorry ukuthi emanzini amaningi. Mfundisi ngicela ukubamba kancane seyidona. Yabona indaba yamanzi iyangihlekisa ngoba umfundisi uyayichaza kabanzi mayithi amaningi kodwa ke itopic yolunye usuku lela seyidolo sembuya. Asifundise ngomoya mbolani KZN TV sobukela ihlelo lenqiniso sihle na umfundisi namhlanje sikhuluma yona indaba yomuntu ukuzalwa kabusha la sesikhona manje sikhuluma indaba yokuthi uma sekwenzakalile ke wawela esonweni kade mfundisi usuchaze kahle kanjena ukuthi ubhabhadisiwe wavuma isono wayizwela nawe empilweni yakho ukuthi khona okusho kwenzakalile wasuphinda uyichaza mfundisi ukuthi noma ke sekwenzeke kanjalo phela ususwanga emhlabeni meaning ukuthi kusangenzeka ukuthi uphinde uqhuzuke ngenxa yobude bendlela. Sengithi mina ke mfundisi uma sekwenzakalile ke waqhuzuka ke manje ithini iremedy enye manje uzobuyiswa kanjani? Ngiyabonga mama Mthetho ngicabanga ukuthi kuleyo ndawo kunezinhla eziningi ezahlukeneyo. Ngoba omunye umuntu uyaphazamiseka uyaqhuzuka awe noma alimale aphume vela baleke. Omunye uyakwenza okungalungile okwenziwa ngabantu abangaphandle abangekho ngaphakathi kodwa aqhubeke nokufuna ukwenza izinto ahlanganyele ngayo yonke indlela abekade vele ehlanganyela ngayo kodwa kukhona izinto azenzayo azaziyo ukuthi azivunyelwe ukuthi ngabe uyazenza. Kushuthi kulabo abantu ababili engikhuluma ngabo lo wavele wahamba impela waflathela wabuyela ezintweni wayokwenza izinto
unayo indlela ukuthi umlandele uzama ukumsiza ukuthi cha ndoda isikhathi sisekhona uNkulunkulu asengaphinda akhawukela noma ngabe ngowesifazane cha uNkulunkulu asengakhawukela futhi usengabuya usangathethelelwa kodwa kulowo muntu onjalo kuba lula ukuthi mawukhuluma naye mhlambe kuzwa abuye bese mhlambe axoxe mhlambe azisho izinto abekade phambuke kuzo axolise mhlambe uxolisa kubazalwane uxolisa nakuwe mfundisi uxolisa kuNkulunkulu ukuthi awukade ngonile bese ngiphambukile abuyele ebandleni uzoqhubeka ke esizakala ebelokhu erecover kancane kancane ukuze abuye agcwaliswe futhi ngomoya ongcwele abese yaqhubeka futhi yasebenza kodwa uyahlupha owenza izinto zangaphandle engaphakathi kuze kufike lapho khona mhlambe abonwa khona ngabathile bamcebe lowo onjalo kusuke kuphoqeka ukuthi mhlambe kuze kube khona indlela ethile esizozama ngayo ukuthi masixoxa naye evuma ukuthi ngempela lezo zinto asolwa ngazo uyazenza bese ke mhlawumbe sibe nendlela ethile ukuthi sithi akakathi ukuhlala phansi kancane izinto abekade ezenza angabe saqhubeka nokuzenza mhlawumbe kade sidlalela ikeyboard enkonzweni akakame kancane alungise izinto zakhe kahle kuze kubonakala ukuthi ulumukile kulezi izinto abekade esolwa ngazo ukuthi uyazenza bese yabuyela ke omunye mhlawumbe kade enza ama chorus ngabe kade kuma worship team emva kwalokho sithi akahlale phansi ngoba ukwenzile lo ngamanye amazwi akayisolanga ngento ayenzileyo kodwa kuze kwafika ukuthi abanjwe bese eyacetha ukuthi njalo usibani bana akenzi kahle nganangu nanganangu bese ethi mayibizwa avume nangempela bese sithi hayi ake sizame ukukwakha ngokuthi awukuthi ukuhlala phansi ukuze ulungise kahle into yakho phakathi kwakho noNkulunkulu wakho ulungise ubudlelwano bakho Mfundisi ngiyaxolisa lo mbuzo ubusungishisa kakhulu ngiyayithanda le yokulungisa ibandla nokubuyisa ibandla nayi le esalayo uma ke umholi kuyena ophambukayo ubuyiswa kanjani umholi ngoba isikhathi esiningi manje na abaholi abasekho nakuma fraternal ngoba mhlawumbe bengizothi mhlawumbe ifraternal izombisa sebefuna ukuyimela umuntu ebe umpostoli ebandleni lakhe kube uyena kuphela okhulumayo nezwi lakhe kuphela elikhulumayo makuwumholi osuke ngenzanga kahle uzobuyiswa kanjani noma lo mbuzo wakho olukhunyana kodwa into engingase ngisho uyazi ukuthi amanye amabandla aze agcine esechitheka ngoba uma kungumholi ophambukayo ngenza isibonelo ukhulume ivangeli elihle ukhulume izinto ezinhle kubantu bayibamba abantu laba abantu abashumayezayo useyabonakala yena usenza into ephambene nento ayikhulumile eyishilo kubantu ingakho ke abanye baze baphume bahambe agcine umfundisi lowo esesele yena bahanjiswa ukuthi manje abazi ukuthi bazomhlalisa kanjani bazomhlalisa kodwa empeleni ngoba nakuwo phela ama ministries kufanele ukuthi babe nawo amakomiti kufanele ukuthi lihlale nayo umfundisi phansi umholi phansi ukuthi kodwa baba sisaboni kahle la kwenzeka kanjani makwenzeka kanje bese uma kuukuthi uyavuma into le abayikhuluma nayo uyayamukela uyayivuma futhi uyayibona ukuthi uphambukile kungaqhubeka abanye kuyikomiti ebesayilungisa indaba yakhe noNkulunkulu kuze kufike lapho khona abona khona ukuthi use right aphinde futhi nalo ibandla nekomiti limbone ukuthi use right limbuyisele futhi emsebenzini ngicabanga ukuthi leyo mpendulo engakunikeza yona yes ngiyabonga kakhulu mfundisi ngalokho because sibona abafundisi bephambuka kakhulu okunye sike sakukhuluma ekuqaleni uma if umbuzo sisa akuphendula athi yena hayi mina angikhulumi angenzi into lokho engikwenzayo ngikutshela uNkulunkulu directly akusekho ezweni likaNkulunkulu uNkulunkulu usekhuluma nami uthola ukuthi izinto ziyonakala ngenxa yokuthi uNkulunkulu senza izinto eziphambene uma uyicheke ezweni usuyikhuluma naye ekutshela ukuthi uyilanda uNkulunkulu direct but we thank you so much mfundisi ngokuthi usayinele kahle lezo zinto lezo because kuyonakala kakhulu emabandleni sitshela abantu baphendukile kanti abantu abaphendukile can umuntu ngokolwazi lwakho nangokubona kwakho umuntu engayifake lento yokuthi uphendukile waze wangisiza ungikhulumise leyo nto ngoba ngikukhona into elobizayo manje ukuthi ngabe ngisalile ukuthi ngikhulume kahle leyo nto enye yezinto leyo mama umthetho eyenza
kugcine kunendida yokuthi ingabe lo muntu wayezelwe ngempela yini ngokusha ngoba lento yokuzalwa ngokusha esike sakhuluma ngayo eqaleni masingena lento yokuzalwa ngokusha lento yokuzalwa ngokwesibili lento yokuthi uma umuntu esekuKristu uba yisidalwa esisha izinto zakuqala ziyadlula kuvela izinto ezintsha iyavama ukuthi kubantu esuke yenzeke ngempela kubo umuntu onjalo akulula ukuthi enze izinto ngesinyelele abuye futhi azoma endaweni kaNkuluNkulu akuvami ukuthi kube lula kumuntu osukezelwe ngempela ngokusha akuvami ukuthi enze izinto ebumnyameni abuye azozenza omunye umuntu ngapha ingathi ngumuntu oright kanti kunezinye izinto azenzayo ngoba leyo nto umthelela kukhona ivesi elisencwadini kaJuda elithi kukhona abagcina bengena ebandleni likaNkuluNkulu bengena ngesinyelela kanti bona bazoguqula umbuso kaNkuluNkulu bewuthela ngehlazo ngoba lento yokuzalwa ngokusha into eyenza abantu mabembuka lozelwe kabusha nabo bakulangazelela ukuthi lento yokukholwa lento yokusindiswa lento ikhona ngempela kanti kodwa uma umuntu enze sengathi uzalwa kabusha kanti akazalwanga kabusha iyahlupha leyo nto ngoba wenza izinto okungafanele ngabe uyazenza ephakathi endlini kaNkuluNkulu asiyitona Molweni Khayizani TV sahle na umfundisi njengamanje siyitolo masibuya sobe singena esigabeni sokugcina sohlelo lwethu Asifuna sikwamukela Molweni Khayizani TV njengamanje singena esigabeni sokugcina sohlelo lethu fanele sidedele ubaba ayinkonzweni nokuthi siyobona ukuthi bakhonza kanjani ebandleni umfundisi asibonga kakhulu ngesikhathi sakho amazwi akho okugcina kulesi sihloko besikhuluma ngaso namhlanje sokuphenduka okwangempela athini mfundisi amazwi ami amafushane engifisa ukugcina ngawo ukugcizelela ukuthi ibandla likaNkuluNkulu ukuze lenze abantu abangaphandle babone ubuhle bokuba ngaphakathi endlini kaNkuluNkulu ukuthi laba bangaphakathi abakuvume ngempela ukuzalwa ngokusha abakuvume ukuba babe izidalwa ezintsha izinto zakuqala zidlule kuze kuvele izinto ezintsha uma bekuvumela ukwakhiwa izwi likaNkuluNkulu abantu abaningi asizukubashumayela ngoba ukushumayeza abantu akusikho kwethu sonke kodwa abanye bethu ukuthi bayiphile impilo yokukholwa bayiphile impilo yokuzalwa ngokusha bese abantu abangaphandle nabajwayelene nabo nababaziyo nabayizihlobo zabo babona ukushintsha kwabo beguquka ezintweni ababekade bephila kuzo sebephila impilo yokumesaba uNkulunkulu mhlawumbe ngingagcizelela ngalawo mazwi ukuthi ivume lento yokwakhiwa ivume lento ukuthi izwi likaNkulunkulu lifoce impilo endala ukuze uphile impilo entsha kuKristu Jesu Asibonga mfundisi nitholakala kuphi nenombolo zocingo inamba zami zocingo eyokuqala ithi 063 857 1061 Siphendule mfundisi 063 857 1061 eyesibili ithi 079 082 6340 indawo engikuyo ngisophongolo lapha yakwamabophe ilapha esikhonzela khona sinebandla lapho elikhulu ibranch enye ise Mvunyani enye ibranch yethu ise Mphafeni sikhonza eMphafeni singena ngo9 siphume kuzoshaya 11 eMvunyani singena ngo11 siphume ngo1 nase bandlele elikhulu lapha ngakwamabophe lapha engihlala khona singena ngo11 siphume ngo1 noma past 1 Asibonga mfundisi ngesikhathi sakho nokuthi usivakashele endlini zomsakazo. Siyabonga kakhulu. Thank you so much. Amen. Asibonga Molweni Khayizani TV sibonga kakhulu eCrown Khayizani TV yenza inhlelo zethu zibe impumelelo sithemba ukuthi nilithokozele kakhulu uhlelo umfundisi bekhuluma indaba ekubaluleke kakhulu ukuthi uyini umuntu ukuthi uNkulunkulu sengaze mnake kangaka. Siqedile asibonana ngokusayisana.